सगुन दाराम आदिम खरवा न्यूज पास्टा खन सानाम को लासाणहेद गोड आर जोहार आपे को तलाते खबर को आते लिंग हे सेटरना अलिंग गे सुरेंद्र सोरेन तेजा खबर को हुयुक कना पुइलु खबर बद बहिर कमी चाबा साथ सेटरना दुलमाल गम्हा पाराब रे तो सानाम चासी बाड़गे गोड़ा कोरेना सरू सासान पेरेज साथे डंगरी मेरम गोड़ा को को पेरेज तराया आपन अपिन ओड़ा रे ताले पिठे साथे नाना हुनर जिल दाका ते को पाराबोआ नोआ पाराब दो मनमी को लांगा राड़ेज पाराब मेनते हो लई गानोआ चेदा से सदाय नागाम कहनी करे खन बाड़ाय कना नोआ गम्हा पाराब लेकान दिन रे दो काड़ो कुइली बद खेत रे किन कमी लेट खातिर तेहेन नागाम किन तैयार कना ओनाते तेहेन्या दिन रे दो बद खेत रे बाको कमिया देला तबे गम्हा पाराब इदी काते ओडिशा पनत बालेश्वर हनत चांदीपुर रेना मिट झलक बन नेल लगे Kile. Udah kayak yang dekatnya ibu nagok mah di banggan orang lokannya arak lah nanti kira minggu tanya tikli ko pe mai kan mo to aro ko tole marang dada ako ay marang baba to oh ni wala pa marang dada pa kan Alam lu banggan ba ko yegar bala mi to muhi rasa हां तो होय Johar ge adana aprum do sagi tudu orak tebin do lopar budi post do candipur jilla do baleswar rakhi chet kana rakhi do chet kana na ko do diku pa ye rakhi do okoya kana itu diku kuak ge noa do okoy ko manawata ko mana bata do untuk diku ku rakhi ko roga santal ma ba ko roga unku ma gamha punui ko mana ko handi ko hargia dangri ko sunung ko jo ako sindur ako ado ko pitha ko ma ko tali pitha ko ko mako ko joma andi ko nya ado ko ada seta embara kate ado ko arak ko gama para santal adivasi ko para kana sebang oh ado ona do guma punu do perapkan gi aja na rakhi ko bako roga santal andi ko hora ko ar pitha ko tadi pitha ko rapaga ko ar na dengri ko na unku do sunu ko jo ako sindur ko jo ako te ko alak ko ako ar na iyo ko makaran ko na iya gumha punir do na ran ko mako ko dengri na soso ko man ko na ori sakam re na piaj ko re katil ado belum ko na gur ko na sala na soso ko na sakate ko ema ko na dengri do ko mako ya na gomha punir re agi disara nada Candipur Balasar na gotla kana matale johar ge दोसार खबर आबो नोआ लेलेंगे धुड़ी धरती रे खारवाड़ हपन को तो पारा पुनु रे एने सेरेन ते आखड़ा को शोभाया साना मनमी हपना मने रे एने सेरेन दो रस्के सारेड़ा
मानमी को रस्के जोंग साउंते बोंगा बुरु को रस्के जोंगा चलायन 22 अगस्ट हिलो गम्हा पाराब लेकान दिन रे ओडिशा पनत मयूरभंज हनत विषय ब्लॉक जगन्नाथपुर अतु रे रिंजे काराम एनेज हुई सेतलेना तबे देला ओंडेना मिट झलक बन नेल लगे। खेड़ खबर चलायन गम्हापारा हतेते सापड़ा ले मयूरभंज हनत राजगोविंदपुर ब्लॉक सेरुमणा पंचायत रेना उस्ती अतुरे सावता सुसर सेमलेट पाहाटा खन बारमाहारी फुटबॉल खेलोन हेपरा नवा खेलोन रे 13 गोटांग गादल सेलेट को ताहे कना नुकु गादल भीतर खन पुइलु सिरफे लेकाते केंदुडिया सिसिर एफसी फुटबॉल गादल और दोसार सिरफे लेकाते 160 हॉर्स पावर हत्तीगढ़ फुटबॉल गादल सिरफे किन आमेट लेआ नवा फुटबॉल खेलोन दो अड़ी रस्क सतला हुई सतलेना ठीक उनका के नवा गम्हापारा हतेते दुलमाल सापड़ा ले संडी तुपुर बालेश्वर हनत बलियापाड़ रे नवा संडी तुपुर अखड़ा रे अड़ी संगिन कुरिन हंसिया को सेटर को ताहे कना देला तबे ओंडेना मिट झलक बन नेल लगे।
आलिया वीडियो बेस पे बुझो के खान चैनल सब्सक्राइब ताले पे साउते लाइक शेयर कमेंट दो आलो बहिड़िन मा तबे सनम को के जोहार।